Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Jak lakit nagpindot. Dito'y tinasiputak ang nagkamangan jay tawa na siputak. Ngam, apay nga wanatan. Tinasayat. Kita ek no adadasdas dito'y. Kay sulaeng yung tisurutak. Sigurado ang masurutak matlaeng no asino man tayo dyan. Ne, adangag pa'y so disdas dito'y. Surutak na ito adasdas. Tapno sigurado ang masarakat no sa dino tinapanan dyan asino man ang siputak dito'y kabakiran. Aramidok ti amin. Asino ti? Dinasaya at no saan nakakinaungat. Talagang amin ngayon bagak kankwana nga iti kanito asika ti sidiran na. Gapo iti panang prangkak kankwana. Nakarkaron adya kasarsarita. Kasta ka di, Vanessa? Uwan, Loretta. Amo matugalig. No anya ti marikriknak. Iso ti ibaga. Ad-adan ka mas daawak no kasta. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kabisado pon di kapsat ko, Vanessa. Saan ka makaid na dayjay no awan ti masidir na no kastay nga adda ti mapasamag ka saan anasayaan? Loretta, Ngam itikas jay nga inpakita na kanya. Talaga anakaskas daaw. baybay amlatan. Tinapatag kat di na ka pinagaramidan iti saan anasayaan. Naimbagtan na danon ka dito'y balayo, Manuel. Apay ka din, Ana Marcela. Ay na, Manuel. Madanagan ako ni ijay gayem mo. Ha? Ne, apay ngamin. Kasano? Nagpakada nga iapon na laang dagiti tarakin mi adingwan. Ngam saan moten ang nagsuble? Anya? Dahita ti agpaiso. Nakaapon amin ang dagiti tarakin mi. Ngam jay gayem mo. Awan pay laang. Iso amadanagan ako, Barok. Nana Marcela? Iso nga agpatulong ako makan ka, Barok. Itay pay lang amin asap sa pulak ni Mateo. Ngamjak pay lang nakita. Iso atulungan na kuma. Nagsakit. Mateo! Mateo! Manuel! Manuel! Adag nito'y! Manuel! Mateo! Mateo! Anya tinapasamakin ka? Manuel, ada tinang dangrang ganyak. Anya? Ay, naskin nga Saan? ba? Saan, Manuel? Awan ti sa bali arumbang ang makamboy ti dayto na pasamag kanyak ni ti kabakiran. Anya? Tungag ka kanyak, Manuel. Iti ka nito nga gwaras ti damag maipapaniti dayto na pasamag. Siguradong ad-addan amarigata na kamang tuktan. No anya talaga ti addan iti kabakiran. Iso apang ngasim. Agtalinaid ko malaing ka datati maipapaniti daytoy. Kat di mo ko maibagbaga iti sa bali. Masaya tayo may ka dito'y mansyon, Andrew. Apay, senyor. Ada ka didang kaysa ng pasamag. Imawag kanyak jetal kakatao tayo, nga day jay kabakiran. Ah, Adda ka no pinalak na. Gaputa madlaw na, nga agpalpaliw. aniya. Bilin ko kan kuha ng agpalamis na pailang. Iso ang nagdardaras na pimanaw pailang nga kabakiran. Narigatan. Ang mga nuan niya hindi mapasamag. Sana mabali na manuktalan dagiti agindag nga adan dagiti agbasak-basak ijay. Aging gasaan anang rumiti operasyon ti panagminas. Senyor, asino ka nung dyan pinalit na? Natay ka di? Di na mo. Kat day tati kayat ko aduktalam, Andrew. Senyor, Kayat ko nga amuam no asinot dakdakamatan jay tao tayo. Dakkel ti pamatik nga gindag ijay day jay.
Isong agtignay kan, Andreo. Agtungpal ka, itibilin ko kan ka. Kung naklanog bayag dito yung mansion day nga Andrew, yayak la rin. Talaga ko maasa anak aromor iti silid ko kan. Madlaw akasuron mo ni Sir Andrew, balasang ko. Diyak man mo yaya. Ngam idi pailaan. Talaga adjakon kaya ti makisiningad kan kuana. Isong arod na uray agkabsat da iti kasingadan agayam ko kat sa anak lataan na singad kan kuana. Vanessa. Sabali nga na talaga ti ugali ni Andrew. Panagrik na kat, adu dagiti ilimlimad na. No saan lang arod kasosyo ni papa iti negosyo? Ang mga no jakpay kasarita apulos. Anya? Vanessa, balasang ko. Saan arumbang apakita ang iti kinasabrak? Dagiti mayat ang makisiningad kan ka. Yaya, Ang mga no day tantukit diti pa kaisag makam. Iso pa nga asim balasang ko. Saan ka ko mga agbalin asuplada? Amo anak ko, no daduma, agdua-dua akpaykit din ijay gayem mo ani Manuel. Anya ti kayat masawan, nanang. Kalkaluban na kan samot iti dimi amo nga aramidaw. Anya? Si kakit dimot, nanang. Anya kumamat ayat ti diyo ang mongar aramidan? Ay, uray kasano ti panangilimod mo, anak ko. Dinak mapaglibakan. Siyak ti inam, inimot ka iti saklot ko iti lasod ti siyam abulan. Agkasilpo ti pusod ta. Iso amariknak no agululbod ka wano saan. Nanang, Nagamsaan ka apilitan nga pudno kanyak. Tilaang ipakpakaunakon. Jak kayat amaamuan ama isagmak ka. Gapulaang iti dimi ammo nga aramidaw. ano jay ko na, Manong Andrew? Kuna, no nawaya kayo ka ni Vanessa, mapantayo ag picnic ijay lugar da Mateo enton bigat. Ne. Anya tinaknakan mo manong. Taapay nga ijay pay ti kayat mo apapanan. Kan apay akayat mo ti agpiknik. Anya kamit tanading ko. Among mat nga agayatak ka ni Vanessa, saan ka? Ha? Amo ka nasingad kayo. Iso ano mabalin? Sika ko mati mga awis kang kuana. Kentap no amok pa iti husto. Dagiti agindag iti lugar da Mateo. Manong Andrew. Saan ka kuman nga agkad-kad? Patgam ko mati awis ko. Mayat mo tinapanunot mo awagas, Andreo. Kaya rigan na adwa abilit iti may sabato tinapal si itam. Sabay la pamata, saan kayo ang gumura kanyak, senyor? Gapoy tinapanunot ko. Anya kumaga po agumura, ha? Magustuak tinapanunot mo. Malaksi na makapaliw ka nga awan ti makadlaw iti pudno arantam. Mayasidag kapay kini Vanessa nga anak ko. Senyor, Sige lang, Andreo. Patuluyem dayta. Kat sapay la kuma, tay ti kabiita na panawan. Kat mamuam, noan niya ti kaya taduktalan na ijay lugar da Mateo. Nagsapakan nga imay dito'y balay, Manuel. Kuna na. Dako mati napatag nga ibagak ka ni Mateo. Ay na, Manuel, di pa'y bimangon jay gayem mo. Ha? Ne, apay nga na Marcela. Sigod mo't anasapa nga agre-ring ni Mateo. Saan ka de? Napan ko nga rodri ni ing itay. Ngam ko na namot akayat na pa'y tiyaginan na. Iso ako na ni Mindo abay-bayan milaangan. Tama nga numadi tirik na na. Kasta ka de? Tinasaya at barok. Mapan kalatan agtuktok ijay silid na taagudungak. Ado nga min tinasken agatangak para dito'y balay. Sige nga rod na Marcela. Agannad kayo.
Talaga na sakit pa ilaing titiltil ko, Manuel. Mateo, kasayatan siguro may pakita mo iti doktor dayta. Ngam ko nakmat ajak kayat ama amuan danahan ng tinapasamak kanyak. No agpakita kiti doktor, sigurado ama amuan da. Di ilimod mo. Iti importante, agpakita kay ti doktor. Ang mga nagpagkad ka man. Mabalin ka di ako yogan nak, Manuel. Tanubilang laan, ipambar ko nga dalaang tinapananta. Isong arod anasapa nga imay ditaw. Talaga nga minadyak makaid na ng pampanunot iti napasamak ka. Manuel, Alang arod, mapantay di ili, tagpakita kay ti doktor. Oh, anya nga Loretta? Imanugot ka din ni Vanessa? Di na ka numasango ita, Manong? Ah. Sigurado ka di nga danon mo kan kuha natin imbagak kan kay dirabi. No agdwa-dwa ka, Manong Andrew. Mabalin mo ta si ka amis mo ti magdamag kan kuana. Ha? Panag ko nam kadi kat basta mapaanugot mulatan ni Vanessa iti anyaman akayat mo. Anya ti kayat mo sa wan Loretta? Di mo kadi madlaw. Adayo tirik na kan ni Vanessa. Kalpasan na, ura-urada akayat mo agpiknik tayo. Ha? Laglagi pa, adayo tirik na kan ni Vanessa. Iso asakbay nga agdesisyon ka iti anyaman apakairamanan ni Vanessa. Agpanunot ka pa'y nga umuna. Sa dino ti papa nambalasan ko. Mapanaklag pag napagna dita arubayan, Yaya Clarin. Nairwama kami ni abroad at tunggal agsapa kat ag-exercise sa. Isumat lagayam. Anamin tinar mo ti kinapintas ti pamagim balasan ko. Pudno dayta, Yaya. Kat nasayat para iti salon at ti exercise tunggal agsapa. Alang nga rood balasan ko. Apag iso, no makaisagana akon iti kanam. Yaya, amon ti kayat ko. Gatas kan tinapay para iti armusar. Wan balasan ko. Di ka agdanag, takabisado ko no anya ti pag-aayat mo akanam. Tunggal madanon ti panangan. Nagkuyog kayo gayam kin ni Manuel anapan ijay sentro. wananang, Anyat inaramid jo ijay. kuha nanang. Adala ginagarami jay. Dinagasnak ni Manuel diti balay. Wan nga road. Naabutan nakpay ni Manuel. Adda ka pa'y iti silid mo, idi imay dito'y ni Manuel. Ay, anyang iti kinatang yun, nanang. Ginatang ko aminin akasapulan tayo dito'y balay. Impagarup ko nga rod no adda ka dito'y balay itay simmang putak. Ngamawan kamot gayam. Nakakaasi aklakit nga rodan anang idisaag iti nagluganak at tricycle kadagiti ginatgatang ko ijay tsindaan. Pasensya kan, nanang. Napatag lang amin ti ginagarami kin ni Manuel di sentro. Anya nga iday ta nakasupot nga igam mo. Kwa, nanang. Personal akasapulak dayto eh. Ginatang ko itay napan kami kin ni Manuel di sentro. Asaya at matagmay may saka ita ditoy, Claring. Da kayo gayam, senyor. Adda na isaganag amakan. Ang mga numabisin kayon. Saan nagpaya mabisin? Nga madati kayat ko apaaramid kan ka. Anya dayta, senyor? Kayat ko ngay pamuspusam nga agsininged da Vanessa kan Andrew. Anya? Amo kadumngag kan ni Vanessa. Isu ngay pamuspusam nga agbalinda na singed kini Andrew. Jak mabalin nga aramidan dayta, senyor. Anya? Tubngaram ti kayat ko mapasama? Kasta ka di? Pasensyakan, senyor. Ngam talaga adyak maaramid ti kayat mo ang mapasamak. Nagturad ka namang tubngar iti kayat ko. Sika, Clary. Kunamla na sino ka? Talaga aladingitak, senyor. Jak maaramid dayta. Awanan ka iti... Yaya Clarin? Jak kayat amamuan ni Vanessa ti may papaniti na ito eh. Tandaan ang dayta, Clary. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Yaya, ada ka di sana nasaya at anapasamak? Yaya Claring, Anya dayjay, balasan ko. damdamagak no adda ti saan anasaya at anapasamak. Apay kasta ti jar mo? Saan ka matagtagari? Kan madlaw anaunag ti pampanunutan. Awan anyaman na daytoy, balasan ko. Di naklaktan ni kaskaso. Yaya, diyak kayak ngaglibak ka kanyak. Anya ti mapaspasamak. Ibagam ko makanyak, Yaya. Naong tanak ngamin, gaputadyak na ited adagos ti papaala ni senyor. Ay, anya mutan ni Papa. Aging ka ita, kasta pa'y lati ugali na? Di na naikat apulos tinaalas na ugali na. Yaya, siya kung tagkit-kit daw iti pasensya kan ka, gapoy ti kasdi nga ugali ti amak. Awan anyaman na, balasan ko. Isungarod ako nakkan ka, adi naklatan ikaskaso. Nang runa, kat na irwamak matan. Apay nga may ka dito yung Mateo. Ang mga nudakas ti mapasamak yun ka. Amok ang matipay lang tirik nam. Jak mabalintag tali na iti balay, Manuel. Ang naskan nga ginanaka. Sigurado amas daw dagiti naganak kanyak. No ijayak nga ginana. Ha? Amok nga awan ni Nana Solidad, tanapan iti kabangibang nga lugar. Iso apang nga asin, Manuel. Dito yak kumapay laeng. Kasanon no sa pulon ta ka. Nangruna ni Nana Marcela. Amo munti aramidam, Manuel. Saan mo nga ibagbagang at daag dito'y pagtaingan nyo? Mateo. Pangaasim ko ma, Manuel. Uray italaeng agmalam. Dituyak pa'y laeng pagtaingan nyo. Panagkunakat kasapulan nga agpanunod kay ti sabali ang pamuspusan, no kasano amaya sidag mo ti bagim kada Mateo. Kat mamuam no asino jay pinalag ti talkakatao tayo, ijay kabakiran. Senyor Ismael, Sana nalaka amaala tirik na ni Vanessa. Amom day ta. Ang abdi kagdanag, tatulungan ka amaya sidag kan kuana. agpaiso, senyor? Wen, Andrio. Kat babaenday ta kan ni Claring. Maramat ko ni Claring tapno maya sidagkan ka ni Vanessa. Ang rumbang lang nga ramidam at ti batang mo. Tapno maduktalan ta no asino ti man nakibyan. Nalawag ka di, Andrew? Nalawag, senyor. Kat di ka nagdanag. Aramid at ti amin na pamuspusan, tapno may yasidagak kan ni Mateo. Di mo na danon ni Mateo, balasan ko. Napan ka din ijay talon, Nana Marcela? Isuti ko na. Ngamam kak asabali manan tinapanan na. Nana? Natangken ti ulo di anak ko. Jak pulos malapdan kadagiti aramiden na. Kat madanagan nga amangan no maisagmak. Di kay agdanag, Nana Marcela? No makasarita, bagbaga. Loretta, balasan ko. Barang na dumngag kanya, kat ipangag na ti pamagbagak kan kuana. Napasnat ti pa nagsasarita yung ka ni Andrew itay adda dito'y Papa. Wen, Vanessa. May papan iti negosyo ti pagsarsaritaan mi. Anya klase ti negosyo? Kurag manusan ka nga interesado ka dagiti negosyo. Papa, Laglagi pa managkadkad ka, idinjayak kan ka. Ngay matunam ti daduma negosyo ditoy. damdamagak laang mat, no anya ang negosyo dyan nagsaritaan nyo ka ni Andrew, Papa. Ngam no saan nyo kaya't na ibaga kanyak? Ada kayo dayta. Ada dimtang, Papa. Mabit laang, tayo nakitaan. Ladingitak, Vanessa. Ngam saan mo ang mabali na maamuan? Noan niya klase ti negosyo, tinagsaritaan mi kini Andrew. Ang mga nusikanto kiti ti agbali na lapet, iti da ito'y apagkwartaan.
Mateo, Nana Marcela. Apay di matlagawitin. Ay na, Andrew, talaga ajak mo barok. Ti pakada na kat mapan ijay talong. Ngamawan mo't gayam ijay. Nga ta Manuel. Amangan no amo na matinapanan ni Mateo. Jak lang masigurado no amo ni Manuel no sa dino ti ayan ti gayam na. Nana, No agap-apura ka, baro. Mapan kalatan iti papanam. Ibagak tulatan kin ni Mateo nga imay ka ditaw. alaman nga ron, Nana Marcela. Talagang amin na napatag ti kagarak kan kuana. Sige, baro. Siya kun ti makaammo amang ibaga iti anak ko nga imay ka. Ang mga nadakit dimot saan anasaya at nga aramidon ni Andrew, iji ayan da Mateo? Awan mo't siguro, Vanessa. Tanuad na, pinakaamuan na kuman ni Nana Marcela. Loretta, Panagkunak kat kayat nga aramaten ni Manong da Mateo. Tapno maya sidagkan ka. anya? Panagkunam ka di kat. Agbaligi, tikas di nga aramidan na? Vanessa? Agyaman na kiti pa nang ibagam kanyak iti kaadda ni Andrew, iti ayan da Mateo. Anya taramidam? Mapanak mat ijay. Anya? Kayat mo nga agsarak kayo ijay ka ni Manong Andrew? Di kagdanag, Loretta. Kabaala kasangwan ni Manong mo. Makaamo ka, Vanessa. Angam saan ako nasumurot, ha? Agawid akon. Kayat ko ti aginanan. Sige laang, siya kun ti makaam mo, Loretta. Adda ka di pala nga di paraangan ni tilugan ni Andrew. Awanan Mateo. Nakapanawan. Amom, naasidag-tirik na kada kayo ni Andrea niya. Kanayon ang mapan iji balayaw. Manuel, Agkakabadungalan kayo, Mike. jak amo na niya ti sarita ak Manuel. Ha? Ini, apay akas dati saom. Kaslasaan mo nga ayunan di imbagak nga kakabadungalan kayo, ah. Talaga saan ko nga ayunan dayta. Ngamin, sa bali ti marikrip na. Anya ti kahit mga asawan Mateo. Makisinsin ni nga dakin ni Andrew. Tabaring no adda maamwak. Anya? Nang ronak at mariknak nga dati sa bali nga iwas ni Andrew. Iso apal paliiwag laing no anya ti pangpanggapan na. Itatarimwar ni Vanessa. Ituloy ka kasarita, Claring. Senyor, Agaramid kay ti pamuspusan, tapno agsiningad da Vanessa kan Andrew. Saan ka ngagsinay iti naunag? Agtungpal ka iti bagbagak. talaga adyak maikari, senyor. Aniya. Kaya't mo ka di ti mapapanaw di ti mansyon? Anya, Iti ka nito asan ka nga umanugot iti kayat ko ang mapasamak. Nasaysaya at langan apumanaw kan dito'y mansyon. Kat saan munton ang makita iti kaano man ni Vanessa nga anak ko. anya. Isong agpili ka, Claring. Tulungam ni Andreo amaya si dagtirik nanak ni Vanessa. Wano pumanaw kalangan dito'y mansyon. Kat di munton makita iti kaano man ti putot ko. Anya ti naramid ni Andrew dito ay, nanang. Adda ka no napatag nga ibaganakan ka. Ha? Anya ko ma? Jak mo. Di namot ngamin imbag akanyak. Ngam ko na namot. Ha? Logan ni Vanessa tinagsardang iti batog ti balay tayo. Mabit lang ten nagsabtan, nanang. Awan ti makamuno sa dino ti ayanday di Mateo, senyor. Kasta ka di. Awan, senyor. Mismo ati ina natin ang imbaga. Asaan na nga muno sa dino ti ayan ni Mateo nga anak na. Agam sa nabali, senyor. Ikarik amaya sa ko ti reknakkan ko na. Kastamatan iti pamilya na. Rumbeng laeng. Nang runag at damag ko nga do ti matultulungan jay amana. Sigurado akabalan ti ama ni Mateo ti mangbukal iti paksyon no bilang laeng.
Anya ti kayat yung aramidak, senyor. Anya pa'y lang ay, agsubli kay Jay. Sana mabalin ayalang-alang mo ti misyon mo, Andrew. Mawatak, senyor. Di kay danag. Tagsubliak ija itamat laeng. Parang noaddan ni Mateo ija pagtangal. Kunaklan madanon ko pa dito ni Andrew. Ha? Naku na kami ni Loretta. Pinanawan na dito iti kabsat na. Madanaganak. Amkak nga mga dadaka sa panggap na. Anya ko ma, Vanessa. Jack mo, Mateo. Ngam sigon ka ni Loretta. Nakaskas daw kano ti kala at apanagbalin ni Andrew anasingpat itay kalabas. Ngam sana bale, tada kami mat ka ni Loretta. Ikagumaan mi nga amwen no anya talaga ti pangpanggapan ni Andrew. Kano apay nga interesado la unay dito'y lugaryo. Tabibig mo. Amangan no anya ti mapasamak no adda makanghagkan ka. Saan ka mabutang, Mateo? Nairwa... Ne. Ne. Logan ni Andrew data. Nagsubli. Anya ata teramida na dito eh. Apay ang nagsubli. Jack lang ninamnamang at kagayam dito Vanessa. Anya ti masapol mo dito'y lugar da, Mateo? Andrew? Panagkunat, kat awan mo ti dakes no dak dito Ken, awan ti sana nasayat apanggip ko. Andrew? Kaya't ko lang makasarita ni Mateo. Ada nga min napatag nga ibagakkan ko na. Anya nga dita? Vanessa. Boys talk da ito Apay nga ibagakkan ka? Sa bagay. Damang ko kayat mo kano ti makisiningad kanya. Ha? Nalakalaan mo ta mapasamak day takat, Andrew. Anya? Uray siya ako na mismo ti mangyasi dagiti riknakan ka. No lakit di, ta ibagam no anya ti kayat ko amaamuan. Anya? Day ta ti condition ko, Andrew. Take it or leave it. Vanessa, anya ka kani? Anya nga min aya kondisyon ti kintawan. Simple lang daytoy, Andrew. Pa-check akaba alam nga ipaay. Anya day ta? Anya ang negosyo ti pakakumikuman nyo kan ni Papa? Ha? Nagsimple, saan ka di? Ibagamlaan no anya ti negosyo apakakumikuman nyo kan ni Papa. Agbalintan ton anasingad, iti tunggal maysa. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Madlaw ang napatag ti pagsarsaritaan da Vanessa kan Andrew, anak ko. Nanang. Ngumanyan, ta dito'y dapay ang nagsarak. Idinto tano panunutan, kat mabalindamot ti agsarita iti mansyon dagiti Villaflor. Nalabit asaan ta nga green na iti mansyon dagiti Villaflor. Nanang. Dito'y siguro tinagrananda. Iso aday ta. Pagsarsarita da na doa. Ngumanya nga ti pagsarsaritaan da. Madlaw nga min anapatag no anyaman da ita. Diya ka mo, nanang. Kad panagkunak. Kat saan arumbang apakibyangan tayo da? Wan matkit di alang araw. Panawan ka pa'y dito'y Mateo. Mangisagana ak iti makan. Amangan numabisin kit din da Andrew kan Vanessa. Kaya't yo asawan? Nagsubli ni Manong Andrew iti lugar da Mateo? Yaya Claring? Dahil tati masigurado, Floreta. Kaslapay kit di inbound ijay ni Senyor Ismael. Ha? Apay nga ta? Di ba't ada ijay ni Vanessa? Wanyag paiso. Floreta, balasan ko. Madanaganag. Anya ti pagdanagan nyo, Yaya? Amang ano anya ti mapasamak ka ni Vanessa. Ha? Diyak makain na. Iso nga imawagakan ka. Tapno saan kayo magdanag, Yaya Claring? Sige, mapanak mo ti Jay. Kuyugak tigayam ko.
Di ka matlagsaon, Andrew. Nagbalin kan samatan nga umal. Kinunak, anya ti pakakumikuman nyo ka ni Papa. Anya kita ti negosyo dayta. Pasensya kan, Vanessa. Jack mabalin nga ibagakan ka. Kasta ka di? Maawatak. O sige nga ron. Mabait lang, Vanessa. Ibatan na ko ma, Andrew. Laglagi pang timbagak. Siyak mismo ti makisiningad kan ka. No ibagam ti kayat ko amamuan. Ngamga po tadi mo kayat. Awan nga rod ti karbangam amang igam kanyak. Ha? Isu nga ibatan nak. No di mo kayat ti madaksan. Pimanaw mo din ni Vanessa, Andrew. Kunak no agidan kayo ako manaw. Adapay ka nung ngamin asikasun na, Nana Marcela. Kasta ka de. Oo, Nana. Jack pa'y pimanaw. Takayat ko pa makasarita ni Mateo. Ha? Mala, agtugaw ka baro. Tamapan ko ayaban ni Mateo. Alaman nga rod, Nana. Tanapatag at talaga ti ibagak ni Mateo. Jack lakit di agbidtot. Ti kotse ni Vanessa day tamasabat ko. Iparada kiti igid. Senyasak. Oh, Loretta. Sa dino ti papanam? Vanessa, surutan ka kumay di ayan da Mateo. Saan ka nagtuloy? Umay kalangan ija mansyon. Ija ti pagsaritaan ta. Sige. Sige, umunak nga rudan. Okay. Dayjay ni Vanessa. Agwelta ak matan, ta sumaruno ak iji mansion. Amo, Mateo, naidumduma talaga tirik na. Noanda ka diti alugar. Andrew, Jakon mas daaw, no apaya kay kayat da Vanessa kan kabsat ko ani Loretta. Ti umay dito. Andrew, nakuna ni Nana nga da napatag nga bagam kanya. Anya ka di dayta? Mateo, saan pa yaday tadi pagsaritaan ta? Amangan ngamin, numaklaat ka iti baga. Saan man? Ibagam ko makanyak. No anya dayta, Andrew? Tangay, napilit ka. Sige. Kaya, sapay lang ko ma. Tamatulungan na, Mateo. Anya nga min dayta? Kaya't ko nakarkaro pa'y ngagbalin kami anasingad ka ni Vanessa. Kaya't amang na matulungan na. Anya? Dahil tati napatagabanag akayat ko akiddawan kan ka. Kaya't sapay lang ko ma. Tamatulungan na, Mateo. Niyaya Claring at talaga. Madanagan unay. Jack mababalaw ni Yaya Clarin. Kabisado mo ti kabsat ko. Loretta, Kadaw yan asaan anasaya at ti aramid ni Manong Andrew. Iso ang makapadanaga talaga. anya? Kat amo dayta ni Nana Clarin. Iso nga inawagan na. Sa bagay, amok mo't kati apang panunutan laang ni Yaya Claring ti karadkad ko. Well, kunam itay ang nagsarsarita kayo ka ni Manong ko. Anong nagsarsaritaan nyo? Imbaga ka siya ko na mismo ti makisiningad kan kwa na. No lakit di ta ibaga na kanya. No anya ti negosyo da kan ni Papa, apaka kumikuman na launan. Ha? Iso na laang ta di namat imbaga ti kayat ko amaamuan. Iso amani po dita. Nakarkaron asaan ko nga ikaskaso ni Manong mo. Ada ka di napatag nga ramidam? Awan, apay ka di. Agpakuyog akan ka. Kayat ko ti agaliwaksan. Mangan mo't nagpaiso ati may papan ka ni Vanessa ti gagara ni Andrew. No apay akanayon mo tan nga umay ditaw. No apay akayat natin makisinagad kan ka. Kan iti si bubukol a pamilyam, Mateo. Jack masigurado, Manuel. Sa bali lat ti atap ko. Anya? Kayat mo kada asawan.
At hapom latang nga amangan no dati pa kainaigan na kadagiti lalaki ijay kabakiran nga ibagbagam. Wen, Manuel, Anong Mateo? Awan pa lang tinapasamag kanyak. Saan ka di pa lang nga umtas nga ebidensya? Mateo. Napanagnagam amis mo. Gaputa ka subsubli la tipuot ko'y dinasarakan na kaya kabakiran. Kan kinuyog nakpay ang nagpadoktor. Isong awan ti duha-duha, Manuel. Talagang adda ti saan anasaya at amapaspasamak. Kat nalabit nga adda pa kay naigan ni Andrew. Madlaw na ako nagtipampanunutem. Senyor, Wano masikuran ka manen. Gaputarabiin, ngamsan pa asimangpet ni Vanessa manipod pimanaw da ni Loretta kabsat mo. Oh. Unayin day taasan na ay, Andrew. Anya ka kadi? Apay akasta ka? senyor, kinasarita nak ni Vanessa. Anya tinapagsaritaan niyo? Damdamagan na kanyak. Noan niya negosyo ti pakakumikuman tayo. Anya? Nang tad iti kondisyon. Kuna na nga ison amis mo ti makisiningad kanyak. Basta ibagak kan Juana noan niya ti negosyo apakakumikuman tayo ita. Imbagam kadikan ko na ti may papan iti pagminasan. Saan, senyor? Naimbaglakit din. Agam, sigurado ka, Andrew? Patyandak, senyor. Isungarad na mariribukan na kita. Tama nga no nakarakaron ako mayakay kanyak ni Vanessa. Di kagdanag, Andrew. Kasi tinakunakon. Tulungan ka. Diyak itulog at ikayat ni Vanessa ti matulog. Saan na mabalin? Awan gayam. Pagsaritaan takit di ti may papan iti panangbilin kumanan kadag iti talkakatao ijay pagminasan. Sigurado amas daw ni Senyor Ismael. No saan ka nga agawid, ija mansyon nyo. Bye-bye ang ni Papa. Total, di kay kayak na lang ti matultulo. Vanessa? Sana bale, tapi nakaamu ako ni Yaya Claring. Tapno saan nga agdanag may papan kanya. Kasanon, no ni manan yayak laring ti kaasi ka ni Papa. Binilan ko ni Yaya, adi na ipagbagak ni Papa nga amuna ajak agawid. Imbagakon kan kwa na naka-check-in ak iti class a hotel dito ili. Isong arod nga data ita dito Barte Hotel. Sana yan? Vanessa? Oo, di ka unay dita in-order mo away. Amang ano mabartag ka, agmaneho ka pa'y. Apay, Vanessa. Ti ko nam kadikat itulog kong agmay-may sa ka maturog dito'y hotel. Ha? Kaya't mo asawan? Saan ka matang nga gawin? Saanan? Kuyugan kalaangan. Narigatan. Amangan wada mapasamak iti best friend ko. Ay na, agyaman na Clareta. Talaga agayem ka. Awan ti kotse ni Vanessa iti garahe. Kaya't kadi asawan day taasan asimangpet. Senyor, Ibagam kanyak no sa dino tayan ni Vanessa. ladingitok senyor. Ngam saan ko nga mo? Imposible. Jakpat yun day tang ibagbagam. Senyor, No di ka agsao, di sana natuloy apan ang kabil ko kumagan ka. Si Mangpetsan ni Vanessa. Siguradum lang nga talaga adi mo ammo tinagapuan na, Claring. Kas itinakon-akon, agalwad ka kanyak. Ni Loretta ti kadwak Papa. Imian kami ti hotel iti sentro. Aniya. Apay ang naturog ka iti hotel. Kat nagdakkel mat na ito'y pagnanaadam. Mansyon ko naman. Apay ka di makaungat ka Papa. Anya ti rason? Sanak mat nga agong ungat iya. Iso na lang, tapay pailangan naturog ka iti hotel. Kat adamat mansyon mo. Itaman pa ya concern ka kanyak, Papa? Di matila ang negosyong ti pakakumikumam? Vanessa. Talaga mat? Saan ka di? Ala, Uston. Santa na pagsaritaan da ita. Nagpakada ka kadikin ni Claring?
Saan, Papa? Sigurado ka? Saan ka nagpakada ka ni Yaya Claring? No di ka mamati, addakan ka daytan, Papa. Siya kung timangimot iti kanan ni tatang talon. Nanang, Siyaklata na nakko, tamapanak matlaang ijay. sigurado ka, nanang? Wen, kan may sa. Madlaw ko akaslad da sa bali amarikrik nam. Kaslaad daan anayam. Anya ka diti mapaspasamakkan ka, Mateo. Ni, awan mo nanang. Anya ko mga iti mapaspasamag kanyak. Ay na anak ko. Amuklat. Kanal buong. Adamanin kanal buong, nanang. Ay, Mateo anak. Ket no jak agbidot. Nagtao di jak kabakiran dagja kanal buong. Rumbarak, nanang. Ay, sa dino ti papanam. Kunak man no kayat mo asikan ti mapan ijay talaon. Adala kita ag, nanang. Mapanakon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakita yung siguro ti Jar ni Vanessa, Senyora Ismaela. Di na pulusing kaskaso nga uray nakita na akasarsarita nak ditoy. Andrew, saan mo apagparikutan ni Vanessa kung naklanga roden? Agtalag ka kumakanyak. Awan kayam. Nagbungbong manen dagiti tao tayo nga dayjay pagminasan. Kaya't kung amuam, noan niya ti reaksyon dagiti agindag ijay alugar. Senyor, Mapan ka kundi pa siya rin lugar da matayo. Kadagkalap kay ti impormasyon. Ngam sigurado masaan da makadlaw. Tapno awan ti rumswa aparikot. Balasang ko. Pangaasim ta saan mo kuman nga ulitan ti kasjay nga inaramid mo. Yaya, Ang mga numapunuan ti amam. Katanya pa iti aramidan na. Nakabutbutang no makapungtot ti amam. Saan ta nga amo no anya ti maaramid na. No kasjay ang makaungat. iti kasta atinor ti panaritam, Yaya Claring. Masiguradok a kinaungat na kamanan ni Papa. Vanessa. Pasensya ka, Yaya. Aplo na kamasair pa lang tiriknak ka ni Papa. Takasla napatpatag nga amang kankwa na dagiti as-asikasuan na negosyo na. Ngam iti siyak ng anak na. Saan mo't siguro akasta, balasang ko. Yaya, Mamati ak nga ipatpatag na ka ti amam. Isuasaan mo kung mga ibusan ti pasensya. Daka din natuktalan, Mateo. Kasi ti sigod. Awan lat ta, Manuel. Anya? Talaga adak ka na borbor tiya dahito ang mapaspasamak. Kat sa anak nga agsardeng aging gaasaan ko ang maduktalan. Noan niya talaga tagpaiso. Tinasayat. Aksublitan ni tayong dagiti kalugaran ta. Madanagan talakit din. Nang ro na di inam. Manuel, Oh my God. Darasot. Ay na anak ko. Dahil magta nagsubli ka matlaang. nanang, Napan ka kadi ijay kabakiran. Unay kamutan anak ko. Makapadaan nagtararam idam. Ag nervyos akpay lang nga aging gaita. nanang. Ne, addan dagiti pulis nga inawagan datatang mo. Bayan tayo idan nga agsukima. amo ka diti kapsat mo nga agluwas ka? Saan, Vanessa? Karmaysa, uray ka ang pakada ang kankwana. Sigurado nga awan tumat na ti anyaman na kankwana. Loretta, Sigalat inawaga ka ng pakadaan. Tamangan kiti numasdaaw ka. No maamuang na awana. agbayag ka kadi ijay? Saan man siguro? Kasi tinapunakon, adalang asikaswat. Simuro takla ko man, tapno makaaliwak sayak mat. Ngam, amang ano sa balin to manan ti panunutan ni Papa.
Ang mga nukaasin tumanan ni Yaya Claring. Kasayaatan no agbati ka laungan. Uwan Loretta, aganad ka nga rod iti panagluwas mo. No kasta, gobernador, nang bilin ni Hepe iti mapanag-imbestiga jay? Bili ba ka talaga kan, gobernador? Amom tar aramidem. Okay nga rod, gobernador. Di kagdanag. Paitulod kong tulangan kini Andre o tiparakan ka. Wan, gobernador. O sige, bye. Talaga tengel ko ti amin nga opisyal kan otoridad dito'y probinsya mi. Iso masigurado nga awan to ti agbali na parikod nga uray anyapay ang negosyo ti serka. Anyo ti mapaspasamak dito lugar niyo, Mateo. Apay nga day may apulis. Andrew, Mabalin ka di amaamuan, Mateo? adatin nang may agimloong, Andrew. Anya? Ne, anya nga day jagim luong. Mas daho kami, Mat. Kunadag iti pulis ang nagsukimat. Awan ka numat tinakita da iti maatap a lugar nga ayan tigimloong. Anya? Day tatagpayso, Andrew. Ura siyak, awan tinaduktalak. Anyat kahit mo asawon, ngawan tinaduktalan? Kwa, awan, Andrew. Lipatan mo dyan agunak. Anyagayan tigagaran? Kwa, Mateo. Kaya't ko ti mga nga itibas si tapasken para kada kayo iti dahito alugar. Ngam apay? Ibagata na paramba para iti panagyaman ko kada kayo. Gaputa si raragsak kayo anang pasangbay kanya. Kas pagayam nyo. Andrew. Ket, kidawakan ka, Mateo. Awisan to ko man ni Vanessa. Simurot kalata ko man ka ni Loretta. No kayat mo ti makaaliwaksay, balasan ko. Yaya, No siyak ti ko na mapagdanagam. Kabaulak asalwadan ti bakit, Vanessa. Ti importante kat makaaliwaksay ka. saanan, Yaya? Jakmat kaya tada kayo mo nun ti pangibaw-ingan ni Papa iti pungtot na, no bilang takasurunak. Sana bale? Taim bagamot ni Loretta, asaan nga agbayag iti ipapan na iti syudad. Pampanunuto ma, Mateo. Manuel, May papanpayla ka diti nang tayo agimlo. Ngam awan mo tinaduktalan dagiti polis. wen, saan la aday ta? Ni, anya pa ngay. Pampanunutek ti may papanitipan planuan ni Andrew. Anya? Nadnadlaw interesado ni Andrew dito lugar tayo. At apag nga iso akayat na tagpaskan ditoy. Saan la atap numaya sidag kada tayo? No dikat at dapat ti sabali apanggap na. Anya ngay ko ma. Diyak mo, Manuel. Ngam day tapay ti may sakay at ko aduktalan. Panunutan anay bag. Kadag ito'y laengen anaadan iti interes ni Andrew dito lugar tayo. Napintas na ita na panunot mo, Andrio. Mamati ka nalaklaka maya sidag mo tiriknam kadag iti agindagi jay. Babaan iti kinaimbag nga ipakpakitam kadakwada. Kasta na ko nak, senyor. Iso amaawatan nyo ko ma, no apay ani Mateo, tikinid daw ko ang mga wis ni Vanessa. Maawatag ti kayat mo pagparangan, Andrio. Talaga nasirib ka, iho. Amom ti aramidem. Un gayam, senyor. No jak agbidot. Ni Mateo matlang di inyawag titalkan nyo at tao a pinalak na iti kabakiran. Aya, Kasta ti suspetsak, senyor. ang pagkunaam. Iti ngamin pa nagsarita mi ka ni Mateo. Nakuna na nga uray iso.
Ket awan tinadoktalan na maipapan iti gimloong iti kabakiran. Aniya. Ket ad-adda na napasingkedan ti atap ko. Idi kalat nga inyaw awan ni Mateo ti saritani. Kasla saan amayan natok daytoy akan ito. Apa nagpasken ni Andrew dito'y lugar tayo, anak ko. Nanang, At dati saan anasaya at amapaspasaran tayo iti agdama. Kalpasan na, mangangay iti paskan ni Andrew. Kasla saan sa arumbang. kinid daw ni Andrew, nga awisik ni Vanessa, nanang. Anya, nga maapay ngay asika anak ko. Iso kumalatan at imangawis kin ni Vanessa. Sigurado ka no asaan niya umanugot ni Vanessa, no iso ti mangawis. Iso ati kayat na, kitsak ti mangawis kin ni Vanessa. Maawata kon. Kayat ni Andrew amaya si dagtirik na nakin ni Vanessa. Kat sika ti aramaten na, tapno matungpal dayta at arigagay na. Kumusta ti paparamid ko kan ka, Claring? Senyor, Di mo sa matararamid ang tinagsaritaan ta. Kaya't mo sa matapapanawan kalaangan di dimansyon. Pangasim, Senyor Ismael. Di na ko mapapanawan. Maasi ka kanya. Lukas tangarod, rumbang agtignay ka, Claring. Agtungpal ka kanyak. Senyor. Awan gayam. Plano ni Andrew ti mangangay ti paskan ni jay lugar da Mateo. Ti kayat ko, aramidem ti amin, tapno dumaray iti dayjay apaskan ni Vanessa. Nakaskas na. Mangangay itipaskan dito'y lugar yun ni Andrew. Wen, Vanessa, pakaragsakan dagiti kalugarak, idi naamuan dati may papaniti dayta. Kat sigurado a pakaragsakan metlang ni Andrew. Gaputa sigun ken kuana. Kayat na tagyaman, gapo iti panangpasang bay mi ken kuana kas pagayam mi. Itaman pa ya kas ti panunot ni Andrew? Vanessa, mabalin ka di nga umay kang tumat no maangay ti paskan? Una, day talagayam. Agyaman ak ti manugot ka, Vanessa. Awan mo ti makitak arason, tapno agkadkadak. Saan ka di, Mateo? Pudno dayta, Vanessa. Ket agyaman ak manen, iti yan nugot mo. Nakaragragsakak, Mateo. Malaksid nga mi na makitak ang naragsak dagiti kakalugaram iti daytoy a lugar. Nagbaligi ka pa ang nangawis ka ni Vanessa. Awan na nyaman na, Andrew. Awan mo ti makitak adagas iti kastungar aramidom ka. Talaga mat, Mateo. Nakaragragsakak. Naidumdumagayam ti panagkakadwayo dito. Arig na, may sa kayo adak kila pamilya. Ay, Oh, apa yung nagsanahay ka, Mateo? Ada ka di parikot? Ada ka di mo nagustuhan lang na ibaga? awan mo, Andrew. Iso na laeng ta dati kayat ko amamuan. Ha? Anya ba ita? Andrew, no talaga kayat mo ti makisiningad kada kami ngagkakalugaran. Sapel ako ma, tasong batan na kitag paiso. Anya ti kahit masawan, Mateo? Saan ka maawatan na? Anya ti ko na makayat mo amaamuan. Talaga ka di akayat mo laeng ti mayasidag kin ni Vanessa? Isong aramidam ti kastungar. Ha? Anya ti kahit mo pagparangan, Mateo? Amangan met no dapay ti sabali apanggap no. Katuan, met. Isuted at dapay apan nakisiningid ko kada kayo nga agkakalugaran. Ha? Day tati kang runa na makagapo. No apay akas ti makitkitam kanyak, Mateo. Isosapay lang ko man, tadinak pagduadwaan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ter aramidam dito'y unag ti balay balasang ko. Apay adi ka makidupong iti ayan dagiti agraramba.
Nana Marcela. Nay, apay Vanessa. Adda ka di parikot. Jak kaya ti makidupong, tada ijay ni Andrew. Anya? Ingkarik iti bagik asa anak a makisarita ka ni Andrew. Gaputa di na pinatgantikid daw ko kankwana. Ne, kayat mo asawan. Adda ti saan nyo ang nagkinaawatan ken ni Andrew? Ni Andrew tinangpili itinuan niya ti klase ti panakilangan ko kankwana. Kinayat na ti jak panakisiningad kankwana. Iso ko nagkunak. Awan ti pakabasula. Jack, makita dito ni Vanessa. Ayam na mata. Apay asaan ang makidupdupong kadagiti agindag dito eh. Pamaayatan, gaputado ti kabukaban da asagana. No saan laga po kadagiti plano ni kada senyor. Jack la ko mamaiturad ti makidupdupong kadagiti agindag dito ay amamirmirawat. Dayjay gayam ni Vanessa. Iso ti kadwa ti ina ni Mateo arimwar iti balagda. Andrew, sika na mismo tinangibaga kanyak nga aramidem ti amin. Tapno maaramid mo ti kayat ko. Saan ka di? Senyor, Narugya mo ti trabahom. Aganos kalatan. Naimbag tula no operationalan ti pagminasan. Ket maimula iti panunot dagiti agindag dita. Akukuha ni gobernador day dyan negosyo. dahil nga ron ti pampanunotag, senyor. Matlagayam. Apay nga ron nganyawag mo pala kanyak ti suron mo kadagiti agindag dita kadupdupong mo ita. Awan lang kami ti pangyapkasak, senyor. Jakmat may baga ka ni Vanessa. Gaputa da Mateo lang kan dagiti naganak na ti kasarsarita na. Andrew, di mo kunaan nga atiwan na kapay dagiti magbagam ama mirmiraot. No nasing-singad dakit din kini Vanessa gamiti sika. Senyor, Rumbang nga mumunuan niya ti aramidem iti kaddam dita. Sikan ti makaam mo at umiskarte. Vanessa? Mabit lang, Vanessa. Di na ko mamatliklikan. Di kagsara iti dalan ko. Aglisi ka! Talaga sinustiner na ti imbaga na liklikan na. No, jak ibagakan kuha na ti kayat na amamuan. Hanggang sige lang. Bye-bye ak ni Vanessa. Tamo. Siyak tumot lang ti pagtinagan na. Pumanawak man lang dito eh. Total. Nalpasan ti panagpaskan mi kadagiti agnana at dito'y amamirmirao. Palpaliiwan ka met, Clary. Senyor, Awan mo ti aramidem tapno matungpal mo ti saritaan ta. agor-urayak lang itinapintas at tiyempo, senyor. Sigurado ka? Uwan, senyor. Sandak ko nga apuraan. Sige, angim kayat ko nga iti kabitan na panawan ti panangipatungpal mo iti imbilin ko nga aramidan. Laglagi pa mo, Claring. Palpaliiwan ka. Isuasapay lang kumata di nag-al-al-lilawan lang. Itay pa ang nagapanaw ni Andrew. Nasaya atmat. Masurunak iti dayjeng Andrew. Apay namin, Vanessa. Mabalin ka di, Mateo. Jak kaya ta dayjeng nga Andrew ti pagsaritaan ta. Sige, no isuti ko nam. Uwan kayam. Apay asan ngay may ni Loretta? Jak kayam na ibagakan ka. Nagluwas ni Loretta. Aday na si kaso na iti syudad. Kasta ka di? Wen, Mateo. Inawagan naksakbay ang nagluwas. Apay ang nagsinaay kay tinaunag. Jak lang amin malipatan ti may papaniti mapaspasamak diti lugar may. Anya? Ni, anya day ta mapaspasamak, Mateo. Namin ano niya dati nangag may agim loong. Iso na laing ta saan mi mat amasarakan no sa dino abanda. Anya? Day tatagpayso, Vanessa. Ngam sa anak ngagsardang, aging gaajak maduktalan no anya tagpayso.
Una yan. Aramid mo tanadanom na itaarak, Andrew. Talaga nga minadyak maipapastisoron ko, senyor. Itapay lang. Ibagakon kan ka. Naska na paatiddugan pa iti kordon mo. Tagas itinakunakon. Agtalinaed a makilangan kakadakwada. Aging gainton amudan to aminan nga dapag minasan ni de lugar da ako kwa ni gobernador. Senyor, Naska na maalam ti simpat siya dagiti agin dagijay. Naska na makasigurado ta nga awan to ti rumswa aparikot. ikagumak, senyor. Angam sapay la ko ma. Tasaan nyo amalipatan ti kariyo. Asyak tumot lang kagbalin amanugang yo. Ta sino pa'y kumatikayat ko no sana si ka, Andrew. Agyaman ak, senyor. Iswa kasayaatan no tanangam ti amin na tignay mo. Di ka garami di tanyaman na pakadlawan da, nga dati pa kay naigan ta iti mapaspasamak. Kati kang runaan, saan ka nga garami di tinakarkaro apang liklikan kan ka ni Vanessa. Agpakada akon, Nana Marcela. Agan nagkabalasang ko, ah? Agyaman ak iti umay mo. Siyak ti rumbang agyaman kada kayo, Nana. Ngamin, siyak si Mangbay dito pagtaangan nyo. Kasla bumalayak mo ditoy. Kanayon ak ditoy. Ay na, Vanessa. Awan anyaman na kada kami ti kanayon akaadam balasang ko. Pakaidayawan mi paikit di ano sarungkaran na kami. Patuloy ak arudan, Nana Marcela. Sige, balasang ko. Aganad ka. Uray di mo aklunan, Claring. Amukmat ka tasip-siputan na kami itay kini Andrew. Saan mat, senyor? Itian niya ko maaga po. Di ka makapaglibak. Nakita mo't siguro tilangay tayo ni Andrew. Madlawa na sakitin hakam na. Ha? Tatiga po na kay kayakayan ni Vanessa. Senyor. Iso nga apuraam dyan nagsaritaan ta. Tadyak kaya tanaliday ti agbalinto amanugang ko. Ha? Anya ti kayat mo asawan, senyor? Sana narumbang nga ulitag paigan katimbaga. Basta ti kapatgan, apuraam dyan nagsaritaan ta. Iti kasta, di ka papanawan dito'y mansyon. Amang Mateo, palpaliiwag ni Andrew, hindi madama ti Pascal. Anya tinadlaw mo? Panagkunak kat husto tinapaliiw mo kun kuana. Manuel. Talangkyaw ni Andrew. Katkas iti damon anapaliiw mo kun kuana. Sang kakita na ti kabakiran dito ayon tayo. Naimbag ta na paliiw mo matgayam dayta. Saan laangan asyak tinakadlaw? Mateo, Iso arumbang la maamwak no anya talaga ti mapaspasamak. Ket dakkel ti maitulong mo kanya, Manuel. anya ti kayat mo asawan? Adda dagiti aldaw ngagtrabaho ket ti mansyon dagiti Villaflor. Iso ngagpaliw ka kumay dyan, Manuel. Nang ron ano adda dyan ni Andrew. Kung naklakit din na masangkutak man nandito yung mansyon ti kasosyom iti negosyo, Papa. Ni Andrew tidakda kamatem? Awan mo ti sa bali a kasosyom saan ka di? Da kayo lang mo ti agkasosyo iti amin a negosyo? Vanessa, kaguram ka din ni Andrew? Papa, Sumbatan na kuma. Kaguram ka din ni Andrew? sipod pa'y Papa. Jack magustuhan ti kinapalangguad na. Anya? No ni Loretta akabsat na ti kasingadan agayam ko. Ni Andrew mati kabusor ko amortal. Iya. Dayta ti agpaiso, Papa. Saan ka nagtagtagpay, Claring? Aramida mo ti kayat ko. Agtungpal ka iti nagsaritaan ta. Senyor. Iti ka nito adi ka pa'y lagtignay. Madaksan ka kanya. Ulitan, agtignay kan, sakbay ama ibus ti pasensya kan ka.
Maditirik na jay amam, anak ko. Sa nabali nanang, siya kung ti masapa mapaniditalo ninton bigat. Kabaalam ka ding. Ang mga noad apay matirik-rik na. Ha? Day, awan nanang. Nasalon atak. Awan ti sakit ko. Mateo, anak. Nanang, saan ta kumapagdanaganan? Awan ti mati ang mapaspasamag kanya, kunakmat. Basta siya kung ti mapaniditalo ninton bigat. Paginanain nyo ni tatang. Alang arod, sikat ti makaamaw, Mateo. Apay nga da kayo pala ditoy, Yaya Claring. Nakariing ka pa'y gayam, Vanessa, balasang ko. Alo si isa na, Yaya. Diyak makaturog. Mapana ko magpaangin ni Tahardin. Ngam nasiputak nga da tao ditoy. Diyak lang pagarupa si kagayan. Vanessa, Apay ka di, Yaya. Anya ti pampanunutam. kuan. Agin ina na aklaang dito, oy. Mapaanak mo't lang i-jeseled ko, tamaturugak. Kasta ka di? Kuan, malagip ko gayang balasang ko. Naimbag ta inasitganak. Ada malagip ko nga ibagakan ka. Anya day ta, Yaya. Di na ko makagura, balasang ko. Ngam ada pa kay naigan dahito kani Andrew. Anya? Apa, Yaya? Anya ti may papan ka ni Andrew? Aging gangamin ita, kat adayulat tatirik nam kan kuana. Ha? Sigo dan day ta, Yaya Claring. Agad-adal kami pala idi. Diakon magustuhan ti ugali ni Andrew. Ngam balasang ko. Nabayagan day di. Rombang kuma, anapo na santian yaman asuron mo kan kuana. Yaya, diyak kay tapagsaritaan ti may papan ka ni Andrew. Sigo dan maamam at talaga diyak magustuhan ti ugali na. Apay nusursurwam ti makisiningad kan kuana. Ha? Oray balibaliktadem ti lubong, Vanessa. Saan amabaliwan ti agdadata akin na pudno. Akas lakamangan ti pamilyayo ni Andrew. Yaya Clary. Apay, balasag ko. Kasla da tao, Yaya. Si kakindimot. Katno da talang di adda ditoy. Asino kumangay ti sabali nga adda ditoy. Kasla da mang palpaliiw ka data, Yaya. Ay na, tinasaya at balasang ko. Inta maturugan. Rabiin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay magtamong tinaramit mo itay, Claring. Senyor, Kat magustuha ti panagtuldog mo kanya. Nasaya at maat ta nagtungpal kay ti saritaan ta. Tano di kag tungpal, talaga apapanawon ka dito'y mansyon. Akas iti damon nga imbalaag ko kan ka. Pasig magtanasin na iti isungsungbat mo kanya. Iso amapan ka man langan iti salan mo. Maturog ka. Nakaskas tao da ito nanang. Tian niya, anak ko. Kabarbaro man da ito Kitaan nyo. Adda dagiti pulis dito lugar tayo. Ha? Agimbestigar da nga ta, nanang. Ne, jak amo No di mo imbaga kanyak. Jak pa'y kumanadlaw nga dada. Mabitla ang nanang tarumwarak. Amwag no anya tar aramidan dagiti pulis nga adda dito lugar tayo. agmamayo ka, balasang ko. Apay ka di? Awan, Yaya. Sigurado ka? Uwan, Yaya. Nalapit nga epekto la dayto iti panakapuyat ko. Ha? Diyak pa'y lang kami nakaturog adagos, kalpasan ti panagsarita ta idirabi. Parbangon san itay nakaturugak. Sakat, nagsapaak pa yan nakariing. Kasta ka di. Ala, mabiit lang ta itimplaan ka iti gatas mo, balasang ko. Nalpasa ko na naggatas, Yaya. Ha? Itay nga min rimwarak iti silid ko, naggatas akon.
Kastay Alang rod. Ni senyor laangan ti isa ganaak iti armasan. Nakaskas daang Manuel. Ti umay dagiti pulis dito lugar tayo? Wen, itaman pa akas jeti naramid da. Idinto ta idikan labas akasapulan tayo unay ti serbisyo da. Kat awan da. Nalabit ang makumikom da iti. Iso asaan daan nasangot imay dito. Ang umita, at dadan. Mateo, rumbang lamaragsakan tayo. Kaputadan mang tulong kada tayo. Manuel, Katnam na amapunas mo tun tinalao sa panagdandanag mo. May papan iti mapaspasamak dito'y lugar tayo. Kaya't mo ti sumurot, iha. Sa dino, papa? Inawis nak ni Andrew ang mapan iti lugar da Marcela. Ha? Sigun kan kuana, napintas ti agaliwak sa ijay. Kan nakuna napay napintas kano ti langan-langan dagiti aging jay. Agpaiso dayta, papa. Isungarod apag-ayat mi kan ni Loretta ti mapanijay. Malaksid namin ang makapagaliwak sa ti mapanijay. Nasayat pa'y dagiti agindag. Kasta gayam. Mayat nga rod ti makipagayam kadakwada no kasta. Ha? O anya, sumurot ka? Da kayo latan, papa. Aglaladutak kami na rumwar ita. Agtali na edak laangan dito'y mansyon. Kumustan tirik namin to. Ay, nasaya at mutain, Marcela. Agyaman nakiti panangasikasom ka niya. Awan ti rumbang apagyamanam. Asawa ka. Katrumbang lang nga asikaswan ka. Ni Mateo. Nakita ka nagkuyog dakin ni Manuel. Sa dino tinapananda. Yakon na saludsod. Ngam nalabit ang nagsublida ijay talon. Ay, jak pa yun nakapan ni talon. Un gayam. Adda ka di may apulis dito lugar tayo. Adda. Amom kad iti may papan iti panagsublida dito. Kasta nga di imbagada di may da dito. Inkarida nga si kaswanda ka na ti may papan iti kanayon nga i-report tayo kadakwada. Kasta gayam. Sapay la kuma, tamaduktalan da nga agpaisaw. Doon niya ti mapaspasamak dito. Saan ka nga idurduron ka ni Andrew? Balasang ko. Ngam kasayatan ko mano pinatgam ti awis jay amam. Hiyayak laring. Panagkunakat agurang kayo nga agama iti oras para iti tunggal maysa. Iso arumbang laang nga ikanyo kuma iti kanito ti maysa kan maysa. No saan ko makakuyog ni papa ni Andrew? Talaga si Muro takmat, yaya. Ha? Ngamdya kaya takakuyog ni Andrew. Iso nagkadkadak itay inawis nak ni papa. Ngam di ka madanagan, yaya. Addan tulat na kanito nga agbanding ka na. Tawagaya matalaga ti sakupan ti taltalon ti pamilya ni Mateo. Gusto kayo sinyang. Isuda sa nga pamilya ti makunang addan iti dayto lugar. Isumot lagaya mga ado ti agkid-kid daw iti tulong kadakwada. Nakunayon, senyor. Agaman yamat lang iti sinikuwada. Naidilig ka da tayo? Andrew, iti kaano man. Sana rumbang nga idildilig mo kit din ti kasasaad ta iti biyag. Kadag iti mamirmiraot nga adda ditoy. Pasensya kayo, senyor. No adda da nakasango ka data, mabalin siguro. Ngam no data lang, jak kaya. Maawatak, senyor. Dahil ni Mateo. Umay kayo. Tayo tayo kasarsarita. Sayang ta sana ka nakadanon iti inawis nak ni Andrew nga umay mat makiragrag sa kada kayo dito, Barok. Senyor. Unay kat ko man na nagragsak no nakadaraya kiti pasken ti panagyaman nga inangay ni Andrew dito lugar yo. Sana ba ni senyor? Ado pa'y ti gundaway. Sa bagay, husto day ta anak ko na, Barok.
Nagmayatan ti puloy ti angin. Senyor, Talaga nagimnasterik na no adda ka dito'y lugar yo. Husto launan ni Andrea. Ken ni Vanessa nga anak ko. Isumat lagayam a pag-aayat dalaunay ti umay ditoy. Maawata kitan. Na, lugan mo't dagiti pulis dayjay. nalabit niya grondrondada, senyor. Ha? Apayanas kan nga grundada. Atid do ka sa laysayan, senyor. Kayat ko amamuan baro. Iso apangasim kuma, tay bagam kanya. Kunak man numasadot ka arumwar balasang ko. Ngam nakasukat ka mat. Nagbaliw ti panunot ko, yaya. Sumaruno aklangan kada papaidya ayan da Mateo. Ha, Sana balen nga da ija ni Andrew. Liklikak tulatan. sika ti makam mo. Sige, mapana ko, yaya Clarin. Sige, Vanessa, agannad ka. Napas na ti panagsarita yung itay ka ni Mateo, senyor. Kasjay, ti kayat ko nga aramidem, Andreo. Ipariknam kadakwada na pudno ka nga uray no saan met. Senyor. Un nga yan. Patsyagan adlaw yung matjay mobil dagiti pulis itay. Wen, dagijay timbagan ni Gobernador Abuyot ni Hepe, akon de ronda ditoy. Kundi ronda? Insingasing kung aminanas ka na mapamati dagiti agindag ditoy. Asaan na mayalang-alang ti reklamo da. May papaan iti panagbungbong dagiti tao tayo. Maawata kon, senyor. Dagiti taktika arumbang nga isayang kat tayo, Andreo. Tapno mapunas ti anyaman a panagatap da. Adamot laeng dito'y da Senyor Ismael balasang ko. Nagkuyog dakin ni Andreo anapan ijay talon. Isong arod asin maruno akmat, Nana Marcela. Ha? Diyak kayat nga dati saan anasaya at mapasamak ditoy. Anya? Nay, apay balasang ko. Adda ka dinamnamaem ang mapasamak dito'y. Gapo iti kaadda da Senyor Ismael nga amam. Saan magkatya kasta, Nana? Basta kayat ko lang ti agsigurado. Nana, surutak da papa ijay talon. Jacqueline paggarop asumaruno ka dito Vanessa. Banyaman ti di mo nagustuhan nga inaramid ko. Pasensyahan nakla ko man. Amangan mo mabaling agsinlingad tanatan. Ada kondisyon ko, Andrew. Amom dayta. Vanessa. Kataging gaasaan anatong palti kondisyon ko. Agtali na agmat tinalamiis apan nakilangan ko kanka. Talaga naatap kanyak ni Vanessa. Kaspaylay ti panakilangan na kanyak idi. Sa bagay, adamat kit dibidot ko. Inasar ko nga inasar idi. Aging gay dinarik naklatan nga gayatak unay kan kuana. Agam sa na bale. Kukwak tumot lang ti maudi a paggarak. Ni Vanessa di makidupdupong kadagiti kalugarak aman nalan, Senyor Ismael. Huwag nga paiso. Madlawa na si dagtirik na ti anak ko kada kayo amin nga gindag ditoy. Podno dayta, Senyor Ismael. Kan maysa, nalagaan tirik na dagiti kalugarak kan kuana. Di ka nasayat. Tapno masigurado nga awan ti pagpaggadan ti anak ko tungkal adda ditoy. Senyor. Kakaiso na nga anak ko ni Vanessa. Amangan niya ti maaramid ko no adda ti dake sa mapasamakan ko ana. Senyor. No asino dagiti nasinged iti anak ko, kaya't kumet ang makasininged. Senyor. Mabitlan. Oh, apay Mateo, anya tinakitam? Diyak lakit agbidot.
Adda lalaki nga agturong iti kabakiran. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kakaiso na nga anak ko ni Vanessa. Amangan no niya ti maramid ko. Nadadakas ang mapasamag kan kuana. Senyor, No asino dagiti nasinged iti anak ko, kayat kumet ang makasinged. senyor, pabitlahan. Apay Mateo, anya tinakitam? Jak laki ti agbidot. Adda lalaki nga agturong iti kabakiran. Ha? Ayan da! Senyor, panawan kayo pwede tayo. Nas ka na maamuak no asino dagijay. Napanan ni Mateo. Nas ka na maawagak dagiti tao mi nagturong ijay rukib. Sana rumbang ang makita ida ni Mateo. Apay natakala tapin manang ni Mateo. Agsarsarita dala ang itay ka ni Papa. Nagkala at apin manang. Vanessa, iha. Papa, sa dino tinapanan ni Mateo. Agsarsarita kayo lang itay saan ka di? Kuna namat nga dapay kano aramidan na. Ha? Narigat mo't ano lapdakit din. Nakababay no mataktak iti rumbang nga aramidan na. Papa, Umay kan iha. Pumanaw tan ditoy. sumaruno ak tulaktan, Papa. Vanessa, umay kan. Sana rumbang nga taktakam dagiti agtrab-trabaho ditoy. Saan kuma anatangkan ti ulong? Sa dino nga tang tinapanan dagiti lalaki na siputa kitay. Imposible ang nagbigduta kiti natanawaga kitay. Nas ka na maamuak no asino dagijay. Nga magan ang nadaklan. Tama nga. Ni Manuel. Mateo! Manuel! Ditoy! Mateo! Shh! Di mo pigsahan tagsaw, Manuel. Mateo! Umay ka. Mapantay ti dadya banda. Baring no masurutan ta dagiti natanawaga kiti alalaki ang nagturong ditoy. Agpakada kami, Nana Marcela. Ayon ngay ni Mateo, balasang ko. Ada pala ijay talon, Nana. Kasta ka de. Uwan, Nana. Diyak pala kumakayat ti pumanaw. Ngam, Vanessa, iha. Umay kan. Umuna ka. Sarunuan mi tilugan mo. Ay aban na kan ti amam, Vanessa. uwan nga rod, Nana. Iso asike, patuluyan min. Sigurado nga ta nakapanaw dan iti kabakiran, senyor. Imbaga kadakwada amang likaw dan. Tapno makapanaw da iti kabakiran. Kasta ka di, senyor. Siya ko na mismo tinakapanagnag, Andreo. Talaga ni Mateo, jay pinalagti tao tayo, ijay kabakiran. Senyor. Iti kas jay ajar na itay natanawagan na dagiti lalaki ang nagturong ijay kabakiran. Awan ti tuwa-tuwa. Talaga aman nakibiyang day jay a Mateo. Anya ti planom ita, senyor. Nas ka na panunutag pa yan imbag. Sige, Andreo. Surutem lang ti kotse ni Vanessa. Ang mga nusaan kit dimot nga agdiretso ijay mansyon. Talagang awan, Mateo. Awan ti nakita ta lalaki. Imposible at talagang dahi ti ang mapaspasamak, Manuel. Naglawag anatan nawagak dagiti lalaki ang nagturong ditoy. Nasiputan ka nga ron. Idi pinanawam ni Senyor Ismael. Isa si Maruno ka dagos. Ang muklat na aminin, ang nataramidam. Manuel, Kasano itan? Awan mo tinakita ta dito kabakiran. agsublitan iti ayang dagiti kakadwata, Manuel. Ang mga numastao dagijay no sa dino tinapananta. Apay-aya kas tatijar mo, Vanessa. Anyaya ti kaguram. Naskan ka di pa adamagan nyo day Papa. Saan pa ila ka di analawag kada kayo?
Akagurak ti kasjay nga inaramid yo. Anya nga inaramid ko. Ibagam tapno maawata. Jak pa'y kaya ti pumanaw itay ijay ayan da Mateo. Ngam pinilit da ko nga ingkuyog. Unay kan, Vanessa. Para lang iti dayta, kastan ti jarmo. Nalawag madya imbagak saan aya. Nakababain no mataktakit din dagiti manalo ni Jay, gapukan ka. Kasano ko maamataktak daga po kanyak? Makataktak ti aramida makas Jay, iha. Sagsagay sa matinida kasarita. Kasano kumapay ang makatrabaho da. Isu asaan arumbang nga kaguram ti panangawis kon kan kang agawid. Takas iti kunakon, nakababain, numataktak dagiti agtrab-trabaho ijay. Napnapanan nyo ayakin ni Manuel. Imbaga ni Vanessa sakbay ang nagpakada. Nga da ka ijay talon. Ngamawan ka mat idinapanak. Adala na pan may naramid iya si Dagti Baybay, nanang. Ha? Nagpatulong laing kanyak ni Manuel. Taad dati inurnos mi iti bilog a pagkalkalap da iti amana. Sigurado ka, Manuel? Uwan nanang. Iso apang nga siyo. Ta saan kayo mananiag panunot iti sabali. Adala ti naramid mi kini Manuel. Day talaan. Awanin ti sabali pay. Simangpat kagayaman, Loretta. Well, Manong Andrew, Anya tinaramid mo iya syudad? Apay adi ka man na nagpakada kanya? ne. Itaman pa'y asawam ti kasta, Manong. Sigud-sigud mat nga awan ti bibiyang mo iti uray anya nga aramida. Ti saludsod ko ti sumbatan, Loretta. Anya tinaramid mo iya syudad? Well, di marayak iti kasangay ti may sakadag iti kaadalak iti kolehyo. Sigurado ka? No di ka mamati, saan lang, Manong Andrew? Saan ko nga obligasyon ti agpalawagkan ka? Iso makaammo ka. Amog no apay akas ta ti dyan mo, Vanessa. Hiayak la rin. Di mo nagustuhan ti panagsabang niyo iti amam. E di nagkapo kayo ijay lugar da Mateo. Jak ilibak, hiayak la rin. Plano ko mangarod ti umadayo pay lang. Anya ti kayat mo asawan? Jak kumapay lang agnaad diti mansyon. Anya, sa dino ko mati pag naudam. Day tangrod ti pampanunuta, yaya. Numapanak mo ti rest house. Ama no maikantuket din iti gundaway ni Andrew nga umasidag kanya. Vanessa, Panagkunam, yaya. Rumbang ka diti pampanunuta nga umadayo akpay laang diti mansyon. no siyak lamay sa. Saan ang makatulong day tang aramidam balasang ko? Ha? Yaya? Ang mga no nakarkaro kit din ang mamataon iti parikot day tapanggap mo. Iso asaan mo'y apatuloy. Apag-date lang nga awanak. Ngam adugaya mo tinapasamak, Mateo. Anya nga min tinaramid mo iya syudad? Sinarak ko ti sigud a kaadalak iti kolehyo. Ha? Asino? Dimon amuan, Mateo. Bilibak mat ka ni Manong Andrew. Talagaan na ipamuspusan na gayam tinagaramid iti paskan. Tapno maya sidag ka ni Vanessa. Ha? Anya ti kahit masawan? Kinasarita na kiti na minsan ni Manong nga ang lukuyak ni Vanessa asumurot kada kami dito lugaryo. Ha? Ngam, saan nga manugot ni Vanessa? Iso na lang. Tana ipamuspusan laktagayam ni Manong ti amin. Kas tagayam. Pasensyakan, no naibagakkan ka, Mateo. Amok, no anya tiriknam itigayam ko. Iso asapay la ko man, tadi nagkag... Ayan ni Vanessa. Saan pa'y arimwar iti selad na, senyor? Nagpuyat ka di manen? Nakairwaman na ngaminan ti agpaangin iti rabi ije biranda. Ibagam man ti agpaisok la rin. Anya timbagbaga ni Vanessa. Anya ti kayat mo asawan, senyor? Diyak kayat nga agindi di ammo kapay laeng klaring.
Amok nga gibagbagakan ka ti anak ko kadagiti panggap na iti biyag. Senyor, Kayat kung ay bagam kanyak no anya dagiti ibagbaganakan ka, may papan iti kayat nangaramidan. amok ang makaungat ka manan na ngamlading itak. Saan ko ang mabalin nga ibaga kada kayo? Noan niya dagiti palimot nga intalak na kayo. No kasta, amon ni Vanessa ang nakasublikan, Loretta. Saan pa, Nana Marcela? Jack pa lang amin inawagan ni Vanessa. Kasta ka di. Amkak ngamin nga ang mga nuadarum sa aparikot. No bilang takanayon manan arumwar ni Vanessa ay mansyon. Ha? Anya ti kayat mo asawan, balasang ko. Sakbay ngamin anapanak ijay syudad, Nana. Nadlaw kun nga adda ti saan apagkinkin na awatan da Vanessa kan ti amana. Nainayon pa ni Manong Andrew. Amkak nga amangan no makaungat tukit din ni Senyor Ismael. Iso asaan ko pa lang nga inawagan ni Vanessa. Pangasim, senyor. Di na kumapay labilinan amapan iti lugar da Mateo. Ha? Kasano nga ro da maamuantan no anya ti mapaspasama ki Jay? Pangasim, senyor. Uray no italaan. Okay. Sana bale. Awagak lang ti may sa ataw abinilin kong agpaliw ijay. Agiyaman senyor. Ayan ni Vanessa. San pa arimrimuar ijay seled na? Apay man. Diyak mo. Diyak kaya tadagulitin. Tamangan nuan niya kit di ti mapasamag. Tangay di mo kaya ti mapan ijay lugar da Mateo. Kasayaatan nga ruda si kalangan ti mapan ijay ayan ni gobernador. Tas si katimang itulod iti parakan kuana. Napanan ni tatang, nanang. Nagkukuyog da kadagiti daduma a kalugaran tayo. Napanda di tabakir. Anya? Mapanda ka no agsawar. Bareng no adda ti makita da ijay. Apa saan niya yung bagakanyak ni tatang dayta? Pasimmurotak ko ma. Ha? Kan may isa, kabailan ka din ni tatang. Nasayat ka din tirik nana. Kabailan nan. Kasla nagpambarlaeng a masakit. Apaman ana inom na tinailambong abulo nga inted ni Kabsat Solidad. Kasta ka di, nanang? Wen, iso adi ka madanagan anak ko. Ken pang nga asim ta saan mo apanggapan timang surot kadakwa da iji kabakiran. Urayim laengan ama kasubli dito'y balay, jay amam. Maabisina kon. Tinasayaat, rumara kon diti siled. Sigurado mas tao matan ni Yaya Claring. Taitay pay agsapa adya krimrimor ditoy. Aging gaita. Jack mailiw-liwag ti surong ko kan ni Papa. Apay anas ka nga ita. Paliniwa man na yung bagtitig na ita. Ada kasarsarita ni Papa iti cellphone. Di kagpadlaw. Tapno sana mabulilyaso ti panagpaliw mo. Jack agpadpadlaw ka ni Papa. Barang maamwak no asino ti kasarsarita na iti cellphone. Kanoan niya ti ipapalpaliw na. Wen, kat siguraduan ti amin na tignay mo. Kat siguraduan man nga damay padamag mo kanya. Bye. Ay jaya ni Papa. Asino di kinasarita na iti cellphone? Asino ti ipapalpaliw na? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayak ditoy. Tadi ka nakita nakikuyog ka datatamindo nga ma'am. Sumaruno ako ma. Ngam linaptanak ni nanang. Kasta ka day? Nanyati ko nam. Sumaruno ta katatatang iti kabakiran. Panagkunak. Sana nakasapulan, Mateo. Ngamin, isudan lang iti sumungad oh. Ni, addadan nagpaiso. Kasaritam lang ta ma'am.
Tamagam kan kuha na, no kumusta ti pagnada. Ni Loretta. Hello, Loretta? Kumusta na dito mansyon nyo? Ay, diyak makaid na dito eh. Kaano ka ngagsuli dito eh? Adda akon dito eh. Hindi pala kalman. Ano niya? Apay nga rod nga italaan nga umawag ka? Pasensya kan ha? Sana bale. Umayat dito mansyon nyo, Vanessa. O sige, orayan ka dito eh. Adda kayat ko apagsaritaan ta. Kumusta ti papan mo ijay ayan ni Gobernador? Naited konti para kan kuha na, senyor. Nasayahat, met. Awan gayam. Nawaga kon di binilin ko ama panagpaliiw ijay lugar da Mateo. Senyor, Barang itun madamdamalang, umawag da ijay, ket adda nasaya at nga ipadamag na. kasayatan siguro. Numapanak matlang ijay, senyor. Kunak man no saan mo na kayat? Napanunot ko ngamin nakasayatan matlang no siya kon amis mo tagpaliw. Amkak ngamin, nga mga no addarom so aparikot. No bilang ta mabisto dagiti bilbilinan ta. Naimbag mo ta napanunot mo dayta, Andreo. Ala, mapan ka nga rod ijay ayan da Mateo, ta si ka mismon di agpaliiw. Madlaw asaan ka akontento iti impadamag ken ka ti amam, Mateo. Nanang, Anya ka di tinamnamaem nga ipadamag na kuma. kaslasan ngamin anak kapapati, nanang. Ti anya, anak ko. Ngawan apulos ti madoktaran tayo. Ha? Namin ano niya ada tinakita ka. Oh, apay adi mo ituloy ti kayat mo nga ibaga, anak ko. Nanang, Nailawan ka matlaengan. Ibaga mo no anya dayta, Mateo. itay laang nabi. Bayat ti kaadda da Senyor Ismael ijitalan. Natanawagak nga dalalaki anapan ijibantay. Anya? Day tatagpay sunanang. Kat imposible ang nagbiddo ta kiti day dyan nakitak. Nyam tinakaskas daaw. No apay nga awan ti maduktalan tayo. Imbagakan ka ni Yaya Claring ti kasta? Wan Loretta, kayat na aya sudag ko tirik na ka ni Andrew. Tapno awan ka no tinakarkaro aparikot arumswa. Kat? Anya ti planom? Kabsat mo ni Andrew. Iso ala dingitak na ibaga. Talagan sa ajak maiya sudag tirik na kankwana. Vanessa? Pasensya ka na iti panagsasaok iti kabsat mo, ha? Maawatan ka, Vanessa. Kan Maysa, sigudan nga amok no kasano ti panakilangan mo kani Manong Andrew. Iso adya kun mas daaw. Loretta, Iso nga awan ti rumbang apagdanagam. Pasensya ka, Andrew. Sa pala ko matasaan ka masayri ti bagakan ka. Anya day tama tayo. Sa anak namin na kumbinsido, akayat mula ang timaya sidag kada kami alumugar dito eh. Anya ka diya talaga ti panggap mo riti lugar kami. Mabalin ka diya maamuan. No anya ti talaga agagaram diti lugar kami. No apay ayas asidag mo triknam kada kami. Simple lang, Mateo. Kaduan kadagiti agpapay kadagiti negosyo mi kani Senyor Ismael. Ket agnanay dito eh. Kaluguran. Ha? Kayat ko ang mas maamamok pa ida. Tapno may kabesak ti maysa ken maysa kadakwada. Andrew, Saan mat siguro adagas dayta? Saan ka di, Mateo? Saan ko mat siguro apakabasulan? No kayat ko ang maamuan ana imbag ti kinatao dagiti agpapaay kadagiti negosyo. Dagijayan da Loretta kan Vanessa. Napandan. Tilugan ni Loretta at inaramat da. Claring, Ha, al senyor. Ada ka di pang ibaunan nyo kanya. awan.
Kaya't ko lang nga maamuan, nuan niya timbilin kan ka ni Vanessa. Sakbay apimanaw daki ni Loretta. Imbaga na laang nga oray jak kanon orayan asumangpat inton rabi. Anya? Ne, di na matimbaga kanya kasan nga agawid. Ha? Anya nga ti kayat asawan dayta. Sa dino nga mina talaga ti papanandak ni Loretta. Makapabang ara talaga dito igid ti baybay. Pudno ti ko na, Vanessa. Wan gayam. Anya ti kayat mo nga ramidag? Anya jay ko nam nga ipakpakaasim kanya? Kaya't ko amaamuan, noon niya tinegosyo apaka kumikuman unay da papa, kan ni manong mo. Ha? Amam Loretta, sa bali ti agparparik na kanyak. Sigodan nga amok nga dati sa bali nga aramidan ni papa. Ngam panagrik na kat, kasla nakarkaron nga agatapak ita. Ado ti negosyo da manong kan Senyor Ismael. Loretta, Jak pagit din amo, no kasano ti kaado ti negosyo da? panagkunagkat, sa bali a negosyo ti pakakumikuman da unay. Anya? Day tati kayat ko amaduktanan. Iso at tulungan na kuma, Loretta. Kastagayam tinapasamak, Andreo. Uwan, senyor. Naimpaglangan tanalaing ang anak panunod iti rason. Anya timbagam kan kuana. In rason ko akayat ko lang ang maam-am mo na imbag. Dagiti kalugaran na nga agpapaay kadagiti negosyo ta, senyor. Mayat day tang impambar mo. Senyor. Natureda talaga day jay amat tayo. Nadlaw ko daytan, idinatan nawagan na dagiti buyot tayo, anapan ni jay kabakiran. Senyor. Isungay tapay lang. Nas ka na mabantayan na nanaimbag titignay day jay amat tayo. Narigatan. Amangan no isuntumeten timangted kada tayo, itidakkel aparikot. Anya nga ro ti kasayaatan nga aramidin tayo, senyor. Ituloy mo nga alaan tirik na ni Mateo. Katuray siya, ikagumaak matlaang nga aramiden ti kasta. Natalinahay ti panagnaed mi nga gindag iti daytoy lugar. Ngam nang rugilaeng ti panagdanag ko. Sipod addan dagiti makapaatap ang mapaspasama kitag lawlaw. Amok nga da sa balay mapaspasamak diti lugar mo ita. Banag anas ka natuktanan. Ti kotse ni Senyor Ismael ti dintan. Anya nga ti kagara na dito. Rimuar ni Papa. Iso na lang tadyak amo no sa dino tinapanan na. Kasta ka di, yaya. Apag biit kayo matkan ni Loretta ay tinapanan nyo. Kunak no mabayagan kayo. Saan kami anapan iji sentro, yaya? Napan kami lang ang nagpasyar iji igid ti baybay. Talaga asaan pa'y laan nagbaliw ti pag-aayat yung nga araramidan. Sipod pa'y pag-aayat yun ti agpaspasyar ijay. Makapabang araw namin na buybuyaan dagiti agkikinamat adaluyon, yaya. Husto ka. Dayta tinabayagan adyak na aramid. Ti agtugtugaw iti kadaratan ijaigit ti baybay. Yaya, Gamsa na bale. Mamati ak ang mapasamak tumatlaang dayta. Addan tula tagundaway atum. Amo Mateo, bayat ti panagsarsarita ta. Marikna ka napatagkan ka dagiti kalugaram nga gindag ditoy. Saan ko nga ilibak dayta, senyor? Kaya rigan mi ti may sadak kila pamilya ditoy. Nasaya at dayta. Iso na laeng tanod duma. Adda dagiti mayat amang dadal iti kinaornos. Ken kinatal na ti panagbiag mi. Sino dagiti dakdakamatan? Diyak pala masigurado, senyor.
Kasta ka di? Gamam mo. Dumteng tumatla ang tigundaway. Ama amwak ti amin. Kat no mapasamak na ita. Jak to itulok ariribukan da kami nga agintag ditoy. Nagkuyog kayo kano ni Vanessa. Sa dino tinapanan nyo? Manong Andrew, apay aya akas lapal paliiwam amin at ignay ko ita. Loreta ading ko. Saan nga itikas ta? Kaya't ko lang nga maamuan mo sa dino tinapanan nyo. Napan kami ijay igid ti baybay. Ha? Ijay igid ti baybay ti maysa kadagiti pagaayat ni Vanessa a pagpalabasan iti oras. Sipod pay idi. Huwag nagpaisuan niya. Apa yan, halipatak na ita. Ha? Ano ti kayat mo asawan? Awan ading ko. Sige. Inda ko niti silid ko. Nabanuga kadagiti na si Kasok ita rimwara. Kaya't ko ti agina na. Naimbagrakit din, tainyawag mo day ta kanya, Loretta. Ang tungtong palak langit kinagsaritaan ta, Vanessa. Ngamne, aganad ka, ha? Amangan no makadlaw ni manong mo, kat si kanto manan ti pagpupudutan na. Di nagpagdanagan. Saan ang nagpadlaw? Nasaya at mat. Jak kayat asikati agbanag akaasi gapulaan kanya. Sige, Vanessa. Anang arudan ha? Ang mga tumadlaw kay ni Manong Andrew nga inyawag ko kan kati amin. Bye. Bye. Anya nga taak talaga tinegosyo apaka kumikomanda papakan Andrew. Apay asaan da kayat ama amwak. Agyaman na kiti panang sanga iliyo kanyak, kabsat Marcela. Awan anyaman na, senyor. Pakaidayawan mikit diti sa sarungkar mo kada kami. Awan agyaman na. Nasayahat kayo at tao. Nangrunaken ka. Kada kayo kinimindo nga asawam. Ha, senyor. Malaksid nga minanasingpat ni Mateo nga anak yo. Madlaw aman ang ipatag. Pudno dayta, senyor. Ipanpanakkel miti kasta agalad ni Mateo. Sadla nga dayta kabsat. Natured bay ni Mateo. Senyor. Kat dayta la siguro ti babalawag. Ha? Anya ti kayat yu asawan, senyor. Kabsat, saan mo kumangay ka niti sa bali akay papananda ito'y nga ibagat? Ngem amangan no ti kinatured ni Mateo, ti mangisagmak kan kwan. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, diyo liwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.